Wadari dusuma por hamtam yone madan bagi ule yo permission be yo teman yone ajin yalam kaita yongi. Ikubele yo kandidat yongi masih real suja no parti kongres. Bagi ikubele ini wahe wade kelam swa yonga bat sedin bat stidiang stimul. Bagi ikubele kerpang yo pigi bukan teling sudong wasendran yo kandidat yongi no parti kongres. De kadu ikubele kerpang yone senong nong sning awada dia wa em gikam gijam giong pi sing sesem nga kerpa dia pi ledem ji pi poi hapok madani ni snap no re tendong jin sawa te chong le yung le biang ni te snap ini jin kerpa yong i ikubele yo pi waro kiman be kiman pa kiman karo kelut yong gari ke senong nong sning umaya yong i de among itu wat iti wakjut di wasam yo le sehri por em di wakjut iwan ti poi chane meeting lare em di chayum snap ini tendong din sawana ni lare em itu ini wo poi hani le sio ba bi pensong long rim yo le ajin klam ayong i henry untuk iu poi la thok le sukori bi henry de pi hi wo pensong long rim but wijiat ya ide inong nikmat yong i chatai sa district council egi lok kijor barabor ju ami manakut sansnem barabor ju dia di tenong ikman lahapo ate lok sabha atai hapo hari India hapo parlimen hatai manakut sansnem jiat kiami ite ampi woman memba hatai hapo parlimen ban manakut sansnem dia ile ite amale ibarat diri manhani nolok sabah ore hapo assembly hatai hapo selong padam tiar baik ada poye por wijari ini kandidat the poye por wijat biangi yete nong mat hari district council awam hajwai hatai tehone por wa parti kongres gajiat ka yuma siril suja awam kandidat yo parti kongres noni awa arpusan sutengah nanti konstituensi dengan dua kelamat dua nipun jadi siap dua baik kelambun Henry apor diba ila dika kau kandidat biru kelambah dengan orang yepi yua batsnyo hepor iwa hani penman jingelang hamba tus no kedu apo enong sing ong ini kentin wa ong umaham nga wadang poi biang ane chone jeli dadamu lekhasan slem pat de chongyong o la artem ne chongyong dong yi dau wakwa wadang biang poi ongo wato wakwa ini arbusan sutna nang jenga ongo maham dalate dan goro bile dan snyobi wo ongo tenga ongo la kwa gini ki arbusan sutna nang yoma hambar tur snong tudu yati maai dangdangnya ile dangdangnya adjustment dangdangnya kia tidiang timun ate wong gi arpusan sutengan kli ate betit le de poi maham satai tharai po di ti wuju yu dan ladam tianga onga dangnya mo ile man dangnya ni adjustment dangnya mo ipia tidiang timun
Lani jiki ijat ama mana tiap tiap tinto lego idur yang ada buat perusahaan setengah nanti. Karena lorite wunga ong yepi kau henai ngai nui cenong yu kut yu ma hamba terus nok tu waya le natai na setengah nanti natarai RM kut yu ma hamba terus nok tu. Karena lorite le ong ma hamba terus nok tu. Wanga yu ciam tine wa ong wani bahag ani ke perusahaan setengah nanti yu wajah lebing lani ong wan emni ke roi kepar. Lagi ni cayu roi ongu, henry nga ongam kamu mangkat tiap tiap ong hidupi. Ayat macam ketika parti kawasan sah atau istri konsul hatai. Ong ma hamba tu sini kentin ongu ngapoya. Yo latik make hapo district council. Di benta inong kre entai tulok nong kre hapo tai po district council. Hani kelang ma hamba tu sedang uwe cenong wah dan sekiwe nong di ijusnya itu. Wong ngai lari ibi ngai coba do pelaya ka atau lop yang inong kre hatai hapo istri konsul ong maham bertus nong tu. Dengan onga ya kama cha awak sucar hapo istri konsul. Ya ki macha oke uma tombor siwat oman usi yang autonomous istri konsul hatai hedwai. Ya ki mai udo manu uyong da parti NPP Mju wanra, mju perlai, ya dari tulok yo ginokre, baru maham baktu swan, lalu opoi, lalu ojok, bos ngap udah udiputi chief minister, ngap udah chief minister, lalu ngap kita di lokal MLA, di lokal kita di waman di nong ikmat yong dari BNPP, ya kima ai, udah tunggi yong chief eksekutif membar rumah tombor cuat, wam ngap di perlai kita atau lobi nongkre. Henry maham omu ladanga kutip meja omu ladanga umso baru kutip me kutip cuki omu Henry nga ong hanpia umaham baktus dang telamu bunca yau CM woman kat ya betul Henry iki maca wayu maham hanpia lumaham job hoi bayu itu lop iki Henry lagi ini job hoi itu lop Henry dia cucu ong umaham Lalu itu orang cuma batu senang tu ongu, wah ke amal iu maya yang lada rapi nga kajing job, ke amal dau ki kita kiroi ki par dau rapi harga ni kecelong nong sling, de ong rapi, ong weh celong jenuh hak kali belong sling, na ong pi, hak kacani ke san setengah sai pumna, hak kacau six lihat. Rambai na ong pi siapa hai kenai na keja hani untuk kawahap jaga amal iyo ka fat setengah sai pung ni bah hani ngati bato magermen jaga to wato sapi pai dia kani ka celong kani ka kau kani wahap hapo ka kondensi iyo ka sik kirian tetarai di watang ikon inat wato apo kani pai pionga Wamdak kompiang tetarai binji woki wat indok ikon kinap ionga. Naong alam ra uma kremen ya darwai kapar hapo kay ganong sing ko man ka konvensi iyong o ngataraya ka kong senta miri salar han ngam tarayu jigura. Ngam tarayu le uyo ko ibha watang wato hapo konvensi dam em kajinge uwan ra ya darwai kapar kayong ka. Jadi mentera di dalam orang hamsa pendek peladra, hamsa dalam bekla hari ini kipor di waduh kelip madhi kiongi. Tena lori tena orang yapi, umaham bartus nong tedu, heipor iwa hajar katsu, wada natai lori arpusan sutuna menteri. Hei por de emlangi suruh pengawu, emi haga kongres parti. Teman emlangi, te orang yo ngama yale, emi mau yale amnisi penbaik, ibhangal kau yale orang yo. Dia lada mi, dang yale mi ngau bersama yami. Ibha mi mandu seniori nga orang yo yuma hambaktus. Henry ong ma hambaktus inga, ongu ma
kani kesutngan angkli ngam tua leu yele dibha diri ibru ngam sio itu kli eu ki ong ma hamba tus demno ki sami hu yeto ki jam senga dam yeto ki dibha kamu dia udiam lam yo e mis ka ki foi ki senga kalsu ingan dulu dam siap wamu lagi lekan lam yo geso yung ki senga dam siap wapoi lapan ki kejidirap hadu ki ong hadu omu wat upendap pendiang yaki waka korsale yudur dengan uske gina waka yupia kon yudur dengan uske gi di bahaya dau omunga mkwa dau yele na gatu mkwa yele no chami di bahaya ripor kanai bi parti kongres man ha ko strong ha ko lain ba ketika kongres do sugiyo Henry nga helipor embaha uyo mungkinai di kongres dibaha umaham bartus msokwa de upai cikmat ya gini kombinat yang ya ka konvensi yang mukwa de uyu yiki ni ba msokna de yiki dari minta de dau nga ong ya pi ka parti kongres ka parti helipor adu wadangya di bisa yo di kongres Henry nga mungkana dibaha umaham bartus si usi tinggi ambisi de yoga sanga mungkana mboye kun mboye le tenga ong ya pi hadin dite to ong yu la da mi de hun me rai mi le ni siobha hamra ka mandi hati siobha hamra ka mandi hati la de yo hing job yabi nong kong pencap to ngaw job ni we job ong yu ma ham bartus no teru kerpada yu ong hamra ka mandi hati Pangalori dia lagi siapa pihak mendihati katu kami bomba pihak mendihati diwo ong yana ong di yo sugi be bakwa ini thap sami henrem yo ladi to orang em kan bidip na chirong yong i dekar panno yumaham boyong damira ika dom yele deu natai na arpusan sutuna ngli la dom yele deu iu bersan yame teli dalam bersan yame Henry de percanggi le dan hacnong jam tiba uma maksi uma we chnong yong kamdi hati de percanggi le ong hamra yong di hati chal clear de percanggi ong to bu wa ong gi hamra yo mandi hati clear Henry uma hamba tus urau ga di bor mandi hati clear ong sem al hajar katsu atieto darau ga mandi hati clear Pat hadin udah rau gaya dia udah kriret. Pat decak remu hakong gailet lengdo. Henry maham baktu si waklam hini ngam to ngau penbut ji klam yang bomo. Henry ngah hiji to maham ngam em ngau obe piu bru bahau bru mian. Kani ji klam yang ngam to we klam ji minta ke kam simet ke yang Kani minta ke kamai ke ji ke yang minta ke kam simet Henry ngani ke ji klam yang ngah dibenta ke politik. Kajing kelam yang ada bentar kam sain hima juga em di bentar ini. Untuk kontrol ko hagi dia to kam yung kam sem, ada kam bisnes, ada kam simet ke yung. Denga ong ya pi tip hagi, kemendi hati. Wadi ngoli dan di umaham ong ura bayu. Adin wa kadorbar selong mutlak hang wa ne kemendi hati cetai sesunan ke. Mungai umaham to hini po udang manu ebor hapo diskonsul rau gacha Seri sekalian. De ong maham hani ke tau ong maham kini mah hani ke tau magla ong maham ni kentin. Kelam sopang yang piu yang ile ong ukawin sen de pelim ke kentai yo ha ke MLA de pelim ke kentai yo unu buru man buru de waktu. De hiar ke terdam de hiar ke long buru de hiar ke man buru yo tengah ong iki maca umaham waktu jauh bro, itu mau pelim lendang ke kong bayar ibu. Hah? Itu menongtong cara manyuma Vincent H pala. Kena orang ibu hau kelam ra, kedawi sakai, dia tu ribam ham sangat. Kena ike dawang yapi, wahadid dia menetap pelim lendangu hak kentai. Umaham waktu seomuhan kaya. Kani ka kam hap dong sa kato lok rim kayong.
kalau perim yang gua mayai di kontinat gua mayai do sumar di ungsung da pensan da pendintai pensam suki murah untuk berkelapat sakawi ke samla gua biat bani dan gua anpia kali ka pik ya ka dur ka sur ya ka rong anpia kemensin ka bokor anpia kemensin bokor Nabi ikarong hampir kaptu di setiap ayat. Ibahak hak lengu lebih dia agak kali ke kurim-kurim ke yonga. Hak lengu di kontinat yonga poi biang. Tadi bentai di dau bahak umah hamba terus yo ke NPP usencar hapostit Meghalaya ke yongi. Bat de yo ke yo bor hapo di council hetai hatuai. Bat umah hamba terus nong tedu. Ra biamu ya kemudian hati bat ya kini di untuk mentua ra biang di kini satai ong ya kalau perim yang usio balok yang moi kini disutat kesulayonga de di bat kepulang di satian di mo ngau wana tu japa ruan dia japa ngau mayai pha tu duduk mensin hati apa ma menepau bakla to angka silianga tengah onga, boy, jiman ikoni priang ibu, jiman gani kakurim yang u priang, libha dari apain kalat, libha ampai dan ini tang kebaik korsa, lalu di utang ke korsa, datang sukom ngambi iu ke korsa, kebaik ampai di lumbi iu, dia libha itu, naong ia pira dalam wadu. Lalu baru siap dia kami di yung yang tok di yung di puari wacenau orang dia bersembrang di yung di wacenau. Lalu baru lepas kelak hajok dok siau segini di yung. Di bahaya kau di celong kita di celong di wajah kamu orang kita di koordinat di yung o. Kamu tipat di riok di yung o hapok kini ke arbusan setengah saya pun. Arbusan setengah nanti. Nah orang yapi. Ate betet kalau dapat kelak saja empit dia. Di bahai ki, di pori wajrayu mai nak orang hayu yaki. Wat kate na ong yapi, lada ikon iwat campang na ong yapi, lada sumar bi lehoi sumar bi, lada siapa dang ya tok betang. Lada Jawa betang yang bi ate sa api. Tengah onga kau pada lek bin pelat bonsen kakon lek am tu sok majasi te mati eka. Aduh, ini mungkin sukiutan tarai deh. Doa mereka pa, katu sedap tiap yami, congro hekai, yo ini man congro hekai tiap bagai, yang betul bagi jengau, Tuhan bin itu cerut, engkau ni, apa ini kita merawat he, ngatarai jemput imam gamte. Doi dia ini ada poin dia dah nyorim, cong hani, tang jadi trap batu harus harus di trap siar, harus trap siang, harus turok, cong no jatuh. Dia terai, apa di wamang, di wabagu dia, am terai ni. Dia nak lori dia nak orang yapi. Aji dia tu, wama hamba tu senang tu, nak orang yapi. Jadi dia tu dia lekan di, nak orang yapi kaji maya sekat leka kon dia di kon dia orang kaji maya pagi. Nanti kaji maya kekurim, kekemut dia tu ke konvensi Sultan nanti. Jing maya ke ya dia masih lihat job, lihat asin lihat job, lihat asin lihat job. Henry, apa di icong suki murah yang iudah untuk orangmu, untuk wakim maya ke Dengai te dau to ong yapi, wa akte betit wan to ong yong dong, tengah ong ite ong yapi berkat ni. Yode chlong awamaya yong chlong nong slim. Lani jadi chlong umdara, rasiang chlong rim hil am teter na onga dip kwa hino ipoi setai. Tola da masih menugi ban pai menuju bang suki bang lok dejan. Na onga dang sedang hi, layu bayu gerak lamayong ni. Layu bayu gerak lamayong dia tai, publik herim. Keliwe celong, mengadat siap di long singkun di prahe kuatim mira. Onggi, jos ngaju singki ngau maning. Onggi maning ki so iyo maya bai wopi.
tang hiding ya to begani kapan kekomra konvensi mkwai yang disrupi tang oleh bor gi tang mai penyoba gi bor yo poi gi pi hata ira amayong gi enrei wong ngati wole gi bor na tarai wan we silong le ya ga dia ti pau ya ga te oleh bor to wo keman wo kwa gi pi poi setai tenga onga pi gi silong long sing wo maya sio pha ba prakat si pha lade diawa ni jom maham lade diawa dai bicaru tapi upakoran bicaru sa Bangladesh no hadiah ni itu petani Irak wan Soviet wan ni tahu lade diawa hun ke te ke jinio ke yongmo te kanim to ubakno yu maham kanim to ke politik dengan ia kelam politik te nga orang hiding itu wan waka parti ke yong maham baru identik kau kira hadiah katuan ni baru identik ke parti NPP ke parti ke wasincar katula ar item dengan golo MDA tu ipor iwa ar hajar khatra ongi lada jiawikar ibi ke jinter chan ya ke parti NPP ya izin kangyo moyong yupelai apa nrubrai ki moyong la emu ki moyong kemu bimai ide ni dawi dia hadu wiki pai ba waro ni pai ba om yang pia ka kongres om ka kongres kang moyong dela de diawi ibi yu joy ka bor sucar apa nrubrai do pelai moyong waro etap ki boro ya tut no saka sebagai MPP i tidak kongres pia om lak nu benai kana hi ngalak nu benai lanu sni lanu por wayu moyong hadu kate dekala kompong teo ipi nalori te amto le tangi teo wei wong jigi pelak moyong nalori tere so kate ka kamai ka ji wada ngada pi wudu ukon di kon yong ka gari ka muluk di kon yong ka konvensi dak jiki wat ia ka umsiap ke yong na ke yong pi hei jeka wa piwan ra Iyong ia kabor, wan ragi ia karoi kapar, enre penbang, dabo ki hijin pada cim ni i, wat kita ki jingsu, lada hidai siar bile hak yok bi, hak su bi, lada dai bi dumuyong le ceki ubun, lada dai bi deng le ceki ubun, lada dai bi du mutsun le ceki ubun, lada ki hijur ki hijab, mtibi hampia. Dasu swa seki deyok hudai dengan orang kami perkhati kami ke sorkar kau bamlut ke perkhat tapi ki kam ya ke senong gomaya yang ki nong chong senong yo ke senong long sing sio bau ialah ya kandidat yang i na parti kongres uyo ke injok di bahag parti kongres kau pulang kandidat ke parti kongres kau pelagi ini yang sate merugi waharkom kaparti kongres kau ini kada nilai lor paru istit ini usian tak jenis pak nyobwar apa di dalam yang ini kami kaparti kongres kau ini kasih kecil kau ada di kita kendau kecil nalai cayu roti kita dihepat kaparti kongres kau ini ya gani depo anda senang kai por yo borga ya gani ka hijau kaki yang i kau ongga yo pun im ya kitu ki nong gendong giwadu kaparti kongres kau dai yo i ka dilai loy hai ken kali kaparti kongres kau dai hakiriti ki dustur kaparti kongres kau dai hakani am gurkom kaparti kongres kau i ka dilai loy hakitin ki thalai hagariam kapai Agabam dari hagadi lu ke parti kongres hiwam tu klar ya girkom kam yang i hamdam di ikiripa di ikidang sadin di ikidang man kita ke banggot di banggot state ikidang sadin dok kau ye dai yung lagi kita jikum tenga ong ye pi sagani haji to kau VPP kali ke parti pra wada sio bi mo ke parti pra tengah onga kani ke parti to kodang khut ke parti ke wadang suba barabor hile TV wat haka Bible le ong di ke ong ke Bible ini kentin
Lada kewapi wiman pi uwa he tam hapo ke hima bring to iman swapi kamu kena. Lada kewapi yo ke bainong ke kru to iman kelas swapi kamu kena. Dia kali ke wipi kat dia betit dang mangga kena dang yu bigi dang yu ke bring. Dang na ong ye piu du kena neu hadi lo kena. Ngai di mengai di piu ka kon kentai kena nga. Kabi mentu Mega mai hingga jom kena mo, enrei suki he ulu kena jekliau, duga di benai tang pol kat ar kat Islam, das dang kelam sang si, das dang ule gini kita, das dang tu, das dang syukur, das dang gini kita. Dia ada nes dia duman, ada nes dia kekat dia bai ne bai kam ju dengan orang itu, lempet ke hima breng dia jok lepas tu kan boikan. Dari bentar dia kau ngah orang kau WPP kamaman kata betul. O presiden yang ka, hyper ibu mencuang manu presiden yang ka FDJP. Pada senjata yang kita parti ku anggi ke PDM. Dan senjata kita parti ke PDM. Pada kita parti itu dari yo ada yang kandidat setai setengah yang ile. Nak kamu bahaya yang urusan singlong yang kita parti PDM. Bat uni uju presiden beli lau ceduk susai pung. Bat daerah di sen halang jo peru. Penauri dia po sai pung ngai dia po ema. Bat mana penauri di murti yok di pencok yok saksi ngdo nak PDM. Henry yang berken hun yong ke tain sutna kiwa kersani ke parti kongres kiwa bersani ke parti UDP. Bat hadiah ni ke auri judya uni presiden judyabo. Natai na sai pun. Menurut dia, hadir dia melihat air resort ke PDM tang baru kau koordinasi kendis pak kaspa yo i. Dia biar dari ke PDM. Hadir ke PDM.